یت ہفتس مز دلدوز واقع سپد مڑوہس اندر یس زن 60 فیملی آتش زدگی ہند شکار گئی نظر آتش گئی تم وندک موسم ین پتہ کمن مشکلاتن اندر تو مصائبن اندر تشن تھی میانہ ون ضرورت کی 6 فٹ 7 فٹ شین تمن مقاماتن پہ یہ واقع آو پیش یمن 60 مکان دن بنائت اگر نا 60 ہیکو دت کم از کم گھو یت جمعہس پہ 10 مکان تہند خطر بناوا کنس آس کمل کنس آس سولر لائٹ کنس آس لیمپ کنس آس مٹرس کنس آس بانہ کنس آس بے کان جنس پریت کان چیز ہیکو تھی یمن متاثرین ہندس حقس مز پیش کرت جمعیت اہل جموں کشمیرن ذیلی لیول پہ مرکزی لیول تام مہم چلامت اور یہ آس انشاءاللہ ازیک جمعہ یہندے خاطر پریت کان کرن پن صدقہ خیرات اگر نہ آس تھی نیو سلفیہ ٹرسٹک اکاؤنٹ نمبر تھی ترائیو کم از کم 1,000 روپیہ یمن ہندس حقس مز یمو زن ونکس پن پان مصیبتس من لوبمت کہین تہ روز نا پتھ یل تھی یمن ونکس کرو مدد تھی بچائیو اس بچائی یمو حادثاتو تو وارداتو نش پروردگار کرم تہندس مالس رٲچھ پروردگار جائیدادس کرنیو رٲچھ پروردگار پراپرٹی کرنیو رٲچھ پروردگار دین یتھو حادثاتو نش نجات یتھو وارداتو نش نجات مے ماجن کوڑن نش تہ ومید تم ان پن سنوس کان کان کوڑ کان دور اللہ تعالیٰ بچائی مصیبتو نش اللہ تعالیٰ کری پنس رحم کرمس اندر جائے بے اولادن کرو اولاد صالحات بے امارن کرو شفاء کاملہ شفاء عاجلہ قرضدارن ہندس قرضس کرو نخوت پروردگار پریشان حالن ہز پریشانی کرو دور پروردگار اتھن مدس منز کرو ساری معاونت کہن تہ روزن پتھ بلا لحاظ مسلک جماعت ساری مسلمان کرن رابط یہ کاؤنٹر لگت الحمدللہ سلفیہ ٹرسٹ کے حوال کہن تہ مسلمان روزن پتھ ساری مسلمان کرن بڑھ چڑھ کر ات اندر حصہ نینچ کوشش انشاءاللہ